Budućnost ishrane. Bili smo poljoprivredna nacija, danas manje od 2% američke populacije se bavi poljoprivredom. Mnogi od nas ne znaju kako se uopšte gaji hrana. Budućnost ishrane. Pre više hiljada godina ljudi su počeli sejati i čuvati seme. Došlo je do procvata agrikulture i rodila se civilizacija. U Kini su se uzgajali hiljade vrsta pirinča, širom sveta preko 5000 vrsta krompira. U 19. veku u Sjedinjenim Američkim Državama uzgajalo se više od 7000 vrsta jabuka. U 20. veku poljoprivreda se radikalno izmenila. Proizvodnja napalm bombi tokom Prvog svjetskog rata, zasnovanih na nitrogenskom punjenju, omogućila je razvoj hemijskih đubriva. Nervni gas, razvijen tokom Drugog svjetskog rata, pomalo je modifikovan kako bi se stvorili insekticidi. DDT je postao heroj svoje generacije. Nova tehnologija obećavala je visoke prinose, povećanu proizvodnju hrane, niže cene i veću dostupnost hrane ljudima. Do sredine 20. veka ove tehnologije zajedno sa razvojem novog sistema obrađivanja zasenih površina dovele su do takozvane zelene revolucije. Mislim da su prvi ljudi koji su osmislili zelenu revoluciju imali dobre namere. Mnogi ljudi širom planete umirali su od gladi, što je već dugo bio slučaj u ljudskoj civilizaciji. Razmišljali su ljudi kada bismo samo sistematizovali poljoprivredu kao što smo industriju u 18. veku i širom sveta uveli jedan sistem koji funkcioniše, rešili bismo problem koji ljudi imaju već dugo vremena sa poljoprivrednom. Sljedećih nekoliko decenija došlo do osjetnog povećanja proizvodnje. Iz godine u godinu ogromna polja zasijavana su samo jednom jedinom vrstom useva. Te monokulture stvorile su ekološki vakuum, što su iskoristili insekti i zaraze, odnosno oboljenja. Ova uniformnost dovela je do jedne od najvećih poljoprivrednih katastrofa. Sredinom 20. veka tek nekoliko vrsta krompira uzgajalo se u Irskoj. Kada su te vrste obolele, 1 milion ljudi je umrlo od gladi. Kada je isti krompir oboleo u Peruu, posljedice su bile nešto manje. When the same potato blight attacked Peru, they suffered fewer consequences. Danas na planeti uspeva samo 4 vrste krompira. 97% različitih vrsta povrća koje se uzgajalo početkom 20. veka sada su nestale. Genetska jednolikost dovela je do značajnog pada otpornosti biljaka na insekte i bolesti. Seljaci su se upetljali u vrzino kolo, što su više prskali, bili su prinuđeni da prskaju još više i više. S druge strane, povećana upotreba đubriva, pesticida i herbicida povećava troškove, zagađuje vodu i šteti zdravlju. A onda 1970. godine Monsanto je predstavio herbicid Roundup. Zbog sposobnosti da uništi mnogo korova, Roundup je postao najpopularniji herbicid u istoriji. Sredinom 90-ih, izgrađena na tehnologiji koja se zahtjeva na genetskoj manipulaciji, zelena revolucija pretvorila se u genetsku revoluciju. Koristeći se novom tehnologijom, Monsanto je proizveo genetski modifikovano seme koje se moglo zaštititi samo Roundup herbicidom. Inače, Roundup uništava sve zelenilo, ali ako se biljka poprska Roundup herbicidom, ona ne biva uništena. Sada kompanije koje prodaju herbicide također prodaju i genetski modifikovano seme.
Prethodne generacije farmera zasejavali su usjeve koristeći herbicide po potrebi, ali često se dešavalo da herbicide uopšte nisu ni koristili, dok danas imate seme koje se mora prskati čim dospe u zemljište. Zrno Monsanto BT kukuruza registrovano je kao ono koje ne zahteva upotrebu insekticida, zato što je svaka ćelija stvorena genetskim inženjeringom. One same proizvode BT, prirodni bakterijski otrov. Ako kukurizni moljac pojede bilo koji deo biljke, uginuće. I sada imamo genetski inženjering, ne samo da koristimo hemikalije, već i industrializujemo hranu na nivou ćelijskih gena. Jedan od najkontraverznijih aspekata genetske revolucije je patentiranje semena. Postoji veoma dobar razlog zbog kog praktično 200 godina služba za patentiranje i američki kongres ne dozvoljavaju patentiranje života. Pravo patentiranje garantovano je članom 1 američkog ustava. Zbog moralnih razloga usjevi su namjerno oslobođeni patentiranja. Početkom 30. godina 20. veka uzgajivači biljaka dobili su pravo da patentiraju svoj rad. Zabrana patentiranja nije dosegnula narednu generaciju semena. Kada patentirate teniski reket, možete ga precizno opisati Zavodu za patente, ali kako da opišete jednu biljku, naročito ako se ona izmeni i mutira tokom nekoliko generacija? 1978. godine dr. Chakrabarty donio je prvi živi organizam u patentni zavod. Jackie Barder je bio inženjer u General Electric kompaniji i stvorio je mikrob koji se hrani naftom i pokušao da ga patentira. I patentni zavod Sjedinjenih Američkih Država rekao je: nema šanse, ne dozvoljavamo patentirate delove prirode, ne možete patentirati deo prirode. Genoelektričari i Chuck Barder su bili uporni i slučaj su dostavili Vrhovnom sudu gde je izglasana glavna odluka. Ne možeš izumeti genetski modifikovani mikrob. Ako imaš teniski reket ili toster, to možete, ali ne možete patentirati deo prirode i sa jednim glasom više izglasana je glavna odluka. Zanimljivo je da taj mikrob nikada nije korišten zato što kako je mogao da jede naftu i naftne derivate, očigledno je mogao da jede i mnoge druge stvari za desert. Brana je otvorena za genetski inženjering. Za vreme Reagana su rekli hajde da patentiramo životinja, potom i ljudske gene i delove ljudskog tela. Mislim da bi kompanije volile da kažu patentiramo gen i posjedujemo sve ono gde on dospe. Ako dospe u biljku, posjedovaćemo biljku. Ako dospe u životinju, posjedovaćemo životinju. A širom sveta će dospeti u ljudska bića, pa će možda onda kompanije reći da posjeduju ta ljudska bića. One ko to izjavljuju imaće problem sa ustavom, ali sasvim je jasno da želi da patentira gen. Odluku o patentiranju života nikada nije izglasao narod niti kongres. By the people or the Congress of the United States. To bi zapravo značilo da se korporacijama daje neverovatna moć da posjeduju i kontrolišu sve vrste koje žive na zemlji. Osim što korporacije žele da patentiraju sve pod suncem, također su aktivne i na drugim područjima. Počeo od 1995. godine kada je oživilo tržište i Monsanto je kupovao brojne kompanije semena. U suštini ono što se zapravo desilo jeste da je američka industrija pesticida kupila američku industriju semena za svoje sopstvene svrhe. Monsanto je potrošio $8 miliona kupujući kompanije koje proizvode seme. Do 1990. kompanije su počele da patentiraju ne samo genetski modifikovano semena, već i semena koja nisu genetski modifikovana. Jedini uslov bio je da nisu ranije patentirana. Jedna od odličnih stvari koje je naša vlada učinila u prošlosti je da nam je sačuvala prirodno seme kako bismo očuvali raznolikost useva. A kompanije su učinile sledeće, pretražile su sve vrste semena i patentirale ona koja već nisu patentirana. Prvi koji je stigao u patentni zavod dobio je patent. Procenjuje se da je Monsanto uspio da patentira 11.000 patenata. Zašto korporacije to rade? Zato što kada uzmu jedno seme mogu da zamene sva druga semena i tada posjeduju celo tržište. Kogon kontroliše seme, kontroliše i hranu. U Kanadi se pitanje patentiranja spustilo direktno u polje Schmeissera.
Farmer sam već 53 godine i u tom periodu sejao sam najviše pšenicu, ovas i grašak. Ovo je polje zasijano pšenicom, a iza mene je kanola, biljka u Evropi poznata kao uljana repica. Kada su moji stari došli u ovu zemlju, nisu postojale takve stvari kao što su kompanije koje proizvode i prodaju hemikalije i seme. Moji stari su morali ponovo da seju i razviju sopstveno seme ili da uzimaju seme od svojih komšija ili da ga donesu sa sobom iz Evrope. Percy je poznat u ovom delu Kanade kao čovjek koji razvija i čuva sopstveno seme. Rekao bi da se naše najbolje bilje i seme nije razvilo kao rezultat istraživanja ljudi i naučnika, već seljaka. 1997. godine Percy je Roundup herbicidom Monsanto kompanija poprskao deo oko električnih stubova, bare i jarkove, kao što je činio godinama ranije. Neke kanole biljke su nestale. Ja zapravo mislim da neke biljke kanole nisu nestale zato što sam godinama prskao ista područja Roundup herbicidom. A kompanija me je upozoravala, ne bi trebalo prskati svake godine jer bi biljke mogle da postanu rezistentne na ta sredstva. Monsanto je saznao za to i došli su na moje polje koje obrađujem bez mog znanja, bez moje dozvole i uzeli moje biljke ili moje seme i rekli da pripada Monsanto kompaniji zato što je kanola poprskana Roundup sredstvom. 6. avgusta 1998. godine pokrenuli su krivični postupak protiv mene. Monsanto tvrdi da je Percy ilegalno nabavio genetski modifikovanu kanolu bez dozvole i da je prekršio zakon o patentima. Patenti su istorijski izumi, poput, uporedit ću to na primjeru karburatora. Vidite, karburator nije završen produkt, već se svuda i dalje umnožava i ugrađuje u vaše automobile. Onda jednog jutra osvanete sa tuđim karburatorom u svom automobilu i tuže vas da kršite zakon o patentima. Tako da je to jedinstvena priroda ove vrste tehnologije, koju kada pustite jedanput u okruženje, ona će se nekontrolisano i bez ograničenja svuda proširiti. Pre glavnog ročišta Monsanto je povukao sve optužbe da sam ilegalno nabavio seme. Rekli su da nije bitno kako je seme dospelo u moje polje i da sam ja i dalje prekršilac zakona o patentima. Pošto se moja zemlja nalazi na istočnom delu puta, istočnom delu glavne magistrale gdje duvaju vetrovi sa zapada, sasvim je prirodno da je kanolu vetar oduvao sa kamiona u polje i da se ona nagomilala na ovom mestu. Zapravo, jedan farmer mi je priznao da mu je pukla guma kada je prolazio pored mog polja na kojem je zasejana kanola i da mu je vetar oduvao dovoljnu količinu kanole da se zaseje 2000 ari zemlje. Jedno od glavnih pitanja koje se nameće u ovom slučaju je gdje je granica između farmera i kompanija koje proizvode i koriste te nove tehnologije. Linija završava duboko u poljima farmera, individualnih proizvođača. Međutim, smatramo da bi liniju trebalo povući tako da farmeri imaju pravo da nastave sa obrađivanjem, da sačuvaju i ponovo zasejavaju svoje vlastito seme. Trebalo bi da mogu da kupuju konvencionalno seme od svojih komšija i ne bi trebalo da brinu o tome da li su prekršili zakon o patentima. 1999. krenuo sam da svoje polje zasejem uljanom repicom i advokat mi je savjetovao da ne koristim ponovo svoje seme, zato što je kontaminirano genetski modifikovanom Monsanto uljanom repicom. I rekao mi je da je prilagođeno tom području i pokazalo se kao dobro jer otporno je na različite bolesti. Percy je tako uništio preko 1000 funti semena koje su on i njegova supruga uzgajali decenijama. Optužnica protiv mene i gubitak mog semena. Monsanto dolazi i ono što smo mi godinama radili hoće tek tako da nam oduzme. Nikada nešto tako ne bih mogla učiniti. Otići u njihovu kancelariju, biro i uzeti nešto jer bi bila krivično gonjena. A oni mogu da dođu da urade seljacima bilo šta kao da je to njihovo vlasništvo. Zaista je neprijatno. Ja se osjećam kao da mi oduzimaju moja prava, moju privatnost. Mi nismo jedini kojima su to uradili. To su uradili i mnogim drugim ljudima. Zašto proganjaju neke od ovih sitnih farmera koji imaju samo 2000 ari zemlje, kada su oni tako jedna velika multinacionalna kompanija? Zašto?
Da li je u pitanju pohlepa ili žele da kontrolišu sve seme na ovoj planeti? Percy nije jedini farmer kojeg je Monsanto optužio. Leta 2000. godine moja porodica i ja bili smo užasnuti grubim postupanjem kompanije Monsanto. Nikada nam nisu poslali pismo zahvalnosti za saradnju u njihovim istraživanjima u vezi sa njihovim poslom. Bili smo zatečeni kada smo jula 2000. primili pismo, obaveštenje od pravnog zastupnika firme New Airline, predstavnika Monsanto kompanije. U pismu nas optužuju da smo prekršili njihov patentni zakon. Svaki optuženi uzgajivač u Americi sa kojim sam imao prilike da razgovaram ima gotovo istu priču. Ljudi iz Monsanta došli su da proveravaju useve. Seljaci nisu imali šta da skrivaju, pokazali su im usevi i dali uzorke, jer nismo zasejavali usove za koje oni kažu da jesmo. I onda posle godinu dana ili više oni se vrate sa optužnicom, a posle tog perioda farmeri ne mogu da dokažu ništa suprotno, jer prošlo je godinu dana. Monsanto nam je rekao da je testirao svih 3815 starih sojnih useva. Uzorci su sakupljeni, uzimali su po jedan uzorak na svaki 20 sekundi. Nakon što su analizirali naše useve, shvatili i kada su analizirali naše izjave, sud je shvatio da njihova priča ne stoji, pa su onda je Monsanto izmenio. Sada su promenili priču. Govori da su polja uzeli samo sa polja šaku uzoraka. Pretpostavio sam dakako da su ulagali na početku da bi nam uzeli novac, tako lažu i sada. Procenjuje se da je Monsanto poslao 9000 pisama farmerima. Većina farmera je odlučila da plati da bi izbjegli optužnicu. I pored toga, u SAD-u se i dalje vodi na stotine sudskih parnica u ovom trenutku. Ako seljaci žele poravnanje od Monsanto kompanije, moraju da prihvate da nikad u javnosti ne iznose uslove poravnanja. Mi smatramo da je Monsanto hteo da nas uzme za primer zbog veličine naše farme, da poslužimo kao opomena drugim seljacima da nikada ne čuvaju sopstveno seme i da se plaše takvog postupka. 75% od 1,4 milijarde farmera zavisi od čuvanja semena. To je njihov primarni izvor za setvu polja. Konačno je moj slučaj posle 2,5 godine dospeo do suda i Monsanto me vukao kroz sve te sudske procese pokušavajući da me slomi. Troškovi suda odneli su mi sva sredstva od penzionog fonda, oko $200,000. Jedan od mojih sinova je rekao je, pokušavaju da vas unište, nadam se da ste jaki i da ćete proći kroz ovo. Rekao je da je to jedini način da se desi promjena u našoj državi, da pobedimo te velike kompanije. Slučaj Monsanto protiv Schmeissera pokrenuo je lavinu sudskih postupaka vezanih za prekršaj zakona o patentima. Mnogi ljudi su me pitali zašto nisam pristao na javno poravnanje, blagu kaznu ili nešto poput toga. Kazna je možda nekoliko $1000. Moj postupak je posljedica razgovora sa suprugom. Rekao sam joj, slušaj, oni su nam uništili seme, sve ono što smo radili u posljednjih 50 godina. I ako ja potpišem da sam uzgajao genetski modifikovanu uljanu repicu bez dozvole, a to nisam činio, ne bih mogao da živim sam sa sobom. Osjećam se kao da mi oni oduzimaju moja osnovna prava. Moji deda i baba napustili su sistem kontrolisanja ljudi, kao što je ovaj, i sad mi treba da se u ovoj zemlji vratimo na to isto. Mi smo rekli ne, borit ćemo se za ono u šta verujemo. I kakva je bila presuda posle 1,5 sedmice koliko je trajalo suđenje? Pa sud je rekao da nije važno kako je genetski modifikovana kanola dospela na moje polje, a potom je krenuo na pojedinosti. Rekao je da je dospela preko polena, bilo da ju je vetar naneo ili da su je ptice, pčele ili druge životinje donele ili je dospela tokom transporta sa seljačkih kamiona i kombajna. To ne menja činjenicu da sam ja prekršio zakon o patentima, iako nisam želeo Monsanto seme u mom polju.
Dakle, nije važno, to ne menja činjenicu da se tamo nalaze biljke koje pripadaju Monsanto. Ja sam prekršilac zakona o patentu. Pod 2, ono što smatram da je najvažnije što je sud presudio, svaki farmer koji ima regularnu konvencionalnu biljku, bez obzira na vrstu, bilo da je drvo ili seme, a koje je poreklo, koje se preko polena ukrsti sa Monsanto genom bez vaše želje i zarazi vaše imanje, u tom slučaju imanje postaje vlasništvo Monsanto kompanije. Zastanite i razmislite šta to znači za seljake širom sveta, baštovane i sve one koji rade sa živim oblicima. I treće, napisao je sud, činjenica da nikada nisam koristio patent Monsanto kompanije, što znači da nisam nikada koristio Monsanto Roundup herbicide, niti Blaze Off pesticide na mojim poljima je nevažna. Još je rekao, činjenica je da se biljka nalazila u mom polju. Sve to vam pokazuje dominaciju moći zakona o patentima nad pravima seljaka. Ako odete i pregledate naše polja uljene repice, vidjet ćete da se tamo nalazi pola genetski modifikovanih usjeva, a pola redovnih usjeva uljene repice. Ne možete da ih razlikujete. Na isti način rastu, ponašaju se isto. Jedini način da ih razlikujete jeste da usjev poprskate Roundup herbicidom i ono što se uništi je vaše, to je redovna uljana repica, a ono što preostane je genetski modifikovana Monsanto uljana repica od kompanije. Kao posljedica ovog slučaja u posljednja 2 mjeseca dobio sam najmanje 100 telefonskih poziva. Zvali su me ljudi jer su u svojim poljima pronalazili kanolu koju nikada ranije nisu imali. Mislim da mogu slobodno da kažem da se teško može pronaći na poljima. U zapadnoj Kanadi jedna DNK parcela koja nije u određenom stepenu zagađena genetski modifikovanom uljanom repicom Monsanto kompanije. Postoji takav jedna DNK vrsta etike među farmerima i ja sam odrastao pod utjecajem te etike. Poenta je sljedeća, ako odlučim da pokrenem posao koji bi mogao da ošteti moje susede, na primjer, ako hoću da držim krave, a one predstavljaju potencijalnu opasnost za usjeve mojih suseda, ja treba da postavim ogradu. Nije dužan moj komšija da ih isteruje iz svojih usjeva. Način na koji sistem trenutno funkcioniše je da izbacim sa mog posjeda tu tehnologiju, ali nijedna ograda nije dovoljno visoka da to spreči. I mi smo toga sada svesni. That technology out from my crops. And of course, there's no way that you can build a fence high enough to prevent that. We know that now. Sve vrste imaju izuzetno složen mehanizam odbrane. Dakle, sve vrste stvorene su sa složenim mehanizmom odbrane kako bi se zaštitile od invazije stranih DNK. Genetičari moraju da prevaziđu tu urođenu barijeru, odbranu različitih vrsta kako bi ubacili novu genetsku karakteristiku u biljku i životinju. Kada su naučnici pre oko 30 godina počeli sa genetskim inženjeringom, verovali su da jedan gen ispoljava samo jednu karakteristiku i da će preneseni DNK biti stabilan čak i ako se prenosi između različitih vrsta. Nova tehnologija molekularne biologije otvorila je nove mogućnosti. Na konferenciji pionira genetskog inženjeringa održanoj 1975. raspravljalo se o bezbednosti i efektima nove transgenetskih ispitivanja. Neki biolozi su bili protiv Timonovih istraživanja, dok se ne utvrdi koliko je bezbedna ta nova tehnologija. Kongresni delegati bili su protiv moratorijuma i izglasali su da će zadržati svu rekombinovanu DNK i genetski modifikovane organizme u laboratoriji. But did pledge to keep all recombinant DNA and genetically engineered organisms contained safely within laboratories. Cijela poljoprivreda i medicinska biotehnologija koriste se genetskim inženjeringom. Medicinska biotehnologija stvorila je mnoge spasonosne proizvode.
Ovi farmaceutski proizvodi stvoreni su pod kontrolisanim uslovima u sigurnim laboratorijama. Međutim, za razliku od lekova, genetski modifikovane biljke se razmnožavaju i kada jednom dospiju u životnu okolinu, više se ne mogu kontrolisati. Korišćenje biotehnologije u proizvodnji hrane nije ništa novo. Skoro 6.000 godina ljudi koriste kvasac, to je živi organizam, i od njega pripremaju hleb. Isto toliko koristi se biotehnologija u procesu fermentisanja piva i vina. Zaista nema tu ništa novo, ali potpuno je pogrešan sistem. Genetski inženjering predstavlja radikalnu revoluciju u proizvodnji hrane. To je pre svega tehnologija invazije na ćelije. Ljudi su čuli, uzimaju gen iz žabe, cveta, stavljaju ga onda u paradajz kako bi se održao na niskoj temperaturi i ostao uvek svež. Ali ljudi se pitaju kako taj gen dospeva u paradajz. Nakon 12 godina istraživanja Monsanto je pronašao bakterije u zemljištu otporne na herbicid Roundup. Njihov cilj je bio da od te bakterije pomoću genetskog inženjeringa stvore DNK koji će ugraditi u različite biljne vrste. Isekli su delove DNK otporne na Roundup herbicid. After 12 years of searching, Monsanto found a soil bacteria that is naturally immune to Roundup herbicide. Ali kada se izolovani DNK ugradi u zrno kukuruza, izostaje efekat. They cut out a sequence of DNA that is resistant to Roundup. But if this DNA sequence alone is inserted into a corn plant, it will have no effect. Tako će sljedeći korak podrazumevati E. coli bakteriju. Na taj način stvorit će se gapovi, odnosno praznine kod E. coli DNK. I kada se sadržaj iz dve različite epruvete pomeša, E. coli bakterija će se sjediniti sa bakterijom otpornom na Roundup herbicid. Zatim su inženjeri prokrijumčarili DNK u ćelije kukuruza koje su želeli da modifikuju. Inače, po prirodi stvari, ćelije odbijaju stranu DNK, tako da su oni razvili metodu koristeći bakteriju iz zemljišta koja izaziva tumor kod biljke. Koriste tu vrstu bakterije da ubace stvorenu DNK u jezgro biljke. Također postoje još dve metode koje se koriste da bi modifikovana DNK prodrla kroz ćelijski zid. Jedna od metoda je korištenje ekstremno jakog elektriciteta kako bi se stvorili sitni otvori u ćelijama biljke, kako bi postale propustljive za infiltraciju stranog DNK. Druga metoda je upotreba genskog pištolja koji upucava čestice zlata, koje su nosioci genetskog koda stvorene DNK i dospevaju tako u ćelije biljke. Za svaki od ta tri metoda potreban je gen promoter koji će razviti željenu karakteristiku. Promoter gen često je ekstrahovan, izvučen iz mozaičkog virusa čiji oblik podsjeća na karfiol. Sposobnost bakterija i virusa da napadaju sistem na različite načine je upravo ono što mnogi ljudi zameraju biotehnologiji. Ovo su zaista sredstva koje se koriste da bi se genetski materijal prenosio iz jednog u drugi organizam, a koji se normalno ne može preneti. Morate imati takvu vrstu ponašanja koje je karakteristično za bakterije i viruse. Mora se prodati unutar ćelije i održati se kao što to čine virusi i bakterije. Oni čine još jednu stvar, povezuju sa česticama antibiotički sistem znakova. Oni testiraju nešto od to dvoje i prave mikrobiotski marker sistem, antibiotik markirani gen koji je po prirodi otporan na određeni antibiotik, kasnije mogu izmeriti genetski set karakteristika koje se ispoljavaju. Najpogubnija, najkatastrofalnija snaga u sistemu hrane je činjenica da je lekarska komora prestravljena gubitkom bilo kog antibiotika. Niko tačno ne razume kako se koristi genetski marker u genetsko-inženjerijskim tehnikama. Kako ja vidim problem, biolekarska zajednica širom sveta trenutno je apsolutno fokusirana na taj problem. I što dalje idemo u tom krugu biotehnološke revolucije, stvaramo sve više i više transgenetskih manipulacija. Primetit ćemo delove DNK koji su međusobno u interakciji na način koji je potpuno nepredvidiv. We'll start seeing pieces of DNA interacting with each other in ways that are totally unpredictable.
Do sada smo naučili da gen funkcioniše u mreži, a pojedinačan gen može izražavati ili uticati na mnoge karakteristike. Mislim da je ovo najvjerovatnije najveći biološki eksperiment u koji su mnogi ljudi uključeni. Takozvani paradajz netruli bio je prva hrana stvorena genetskim inženjeringom koja je dospela do javnosti. Colgene korporacija koja je stvorila taj paradajz sprovela je 3 volonterska istraživanja na pacovima. Primećene su lezije, odnosno rane na stomaku kod nekih pacova koji su jeli taj paradajz. I pored prigovora nekoliko vladinih naučnika, paradajz je 1994. odobren. Agencija za bezbednost hrane je to pustila na tržište. Paradajz se nije održao tokom transporta i potrošačima se nije dopao, tako da je povučen sa tržišta. Prvi put su Amerikanci se uplašili da bi genetski modifikovana hrana mogla da postane deo njihove svakodnevne ishrane. Oči uprte u Ameriku. Prošle godine tokom ručka sa kolegama Grace Poe je uživala u obroku koji se sastojao od 3 porcije pileće enčilade. Hrana koju je naručila bila je dobra, ali je onda krenulo po zlu. Osjećala sam da mi se grudi stežu, teško sam disala. Nije znala, ali dospela je u šok. Šta ste pomislili u tom trenutku? Pomislila sam, pa šta mi se to dešava? Nešto veoma loše. Osjećala sam kao da ću umreti. U hitnoj su mi rekli i dali dijagnozu koja je glasila ozbiljna alergijska reakcija. Odatle se priča o Grace Food dospele do zvaničnog Vašingtona. U to vreme na nacionalnom tržištu podigla se prašina oko kukuruza. Startling genetski modifikovani kukuruz, koji nije odobren za ljudsku ishranu, pronađen je na policama Tesco prodavnice i povratna informacija je bila ukloniti proizvod od kukuruza sa police zbog straha od mogućih bioalergijskih reakcija. Ako želim da kupim cornflake, želim da budem siguran da je bezbedan za jelo. Da li trenutno mislite da je on bezbedan? Apsolutno ne. Ne može se poreći da je 1000 ljudi imalo alergijske reakcije od blagih do ozbiljnih zbog tog startling kukuruza. Da nije bio interes nekih javnih organizacija da na sopstvenu inicijativu izađu i testiraju taj kukuruz, čineći na taj način ono što je zapravo posao vlade, taj skandal nikada ne bi dospeo u javnost i taj potencijalni rizik po ljudsko zdravlje nikada se ne bi otkrio. Postoje 3 vladine agencije koje su odgovorne za bezbednost genetski modifikovane hrane. Odsek, odnosno odeljenje za poljoprivredu, odgovoran je za ekološki uticaj genetski modifikovanih useva i reguliše genetski modifikovano testiranje u poljoprivrednim uslovima. Istraživanja preko 8000 genetski modifikovanih testiranih uzoraka pokazuje da Američko ministarstvo za poljoprivredu nije zahtevalo ni jednu odredbu iz regulative o zaštiti životne sredine. Agencija za zaštitu životne sredine reguliše insekticide. BT neprirodni insekticid ugrađen je u svaku ćeliju genetski modifikovanog BT useva. Administracija za hranu i lekove odgovorna je za bezbednost hrane. Svaka nova supstanca u hrani mora da prođe kroz testiranje. Kada su biotehnološke kompanije tražile odobrenje, to su radile na osnovu toga da je ono što rade suštinski isto kao i klasičan uzgoj useva, te da stoga nema potrebe regulisati tu oblast posebnim zakonima. Suštinski isto je bio termin koji su upotrebili. Istovremeno kompanije insistiraju na patentiranju svojih proizvoda, a da bi proizvod bio patentiran mora se razlikovati od drugih. I onda imate sljedeću situaciju. S jedne strane, oni kažu da njihov proizvod je veoma različit, zbog čega zapravo i žele da ga patentiraju, a s druge strane koriste termin suštinski isti. I tako dolazimo do odobrenja termina suštinski isti. A to je u stvari besmislica. To je element na ćelijskom nivou. Ne možete u hrani imati viruse, bakterije, genetski modifikovane strukture. Nikada u istoriji hrana nije sadržavala tako nešto. Jasno je da se ne radi o ekvivalentu. Od kada se za genetski modifikovanu hranu koristi za suštinski isti, na osnovu čega se registruje, ona potpada pod takozvanu GRAS kategoriju, uopšte prepoznata bezbednosna kategorija i vlada ne zahteva da se testira ili posebno obeleži na pakovanju. Za mene je prosto nepojmljiva američka politika koja čak ne zahtjeva ni obeležavanje genetski modifikovane hrane. Mnogi od tih genetski modifikovanih proizvoda su u formi kukuruznog skroba i sojinog lecitina. 2002. zabrinute majke Oregona dale su nekoliko $1000 da bi progurale inicijativu da se genetski modifikovana hrana posebno obeleži. Kako da verujemo istim multinacionalnim kompanijama koje kažu da BCTD je bezbedan?
Oni ne žele da nam kažu šta mi to jedemo. Agencija za kontrolu hrane ignoriše ono što svi naučnici upozoravaju, da je opasna genetski modifikovana hrana. Ovdje je reč o zdravlju naše dece, o njihovoj budućnosti. Pridružimo se grupi od 25 država koje zahtevaju obeležavanja. Ne želimo veće troškove za farmere i seljake. Glasajte 27. za obeležavanje genetski modifikovane hrane. Cijela kompanija poražena je protiv kampanjom kompanije koja je uložila $4,6 miliona u reklamu na kojoj se pojavljuje majka u ulozi farmera. Posljednje što nam je potrebno je vladina crvena vrpca, birokratija i viši troškovi. To je upravo ono što će oregonski seljaci, potrošači i poreski obveznici dobiti odredbom 27. Istraživanja jedno za drugim potvrđuju da 80 do 90% Amerikanaca ne želi da se njihova hrana označi kao genetski modifikovana. Ali genetski modifikovana hrana o pravu da se zna koja hrana je genetski modifikovana, a što su predloženi Kusinić, senatori, bokseri i drugi, još uvijek čeka dnevni red na kongresu. Iako su upoznati sa tim još 99. čeka se da budu izglasani. Američka javnost reaguje sa besom i zabrinutošću zbog činjenice da će genetski modifikovana hrana da se nađe na policama supermarketa, a tako i evropska. Posljednje istraživanja pokazuju da 75% evropske javnosti ne želi proizvode koji su stvoreni genetskim inženjeringom. Kao odgovor na zahteve svojih građana, stanovnici 50 evropskih država usvojili su zakone koji zahtevaju obeležavanje genetski modifikovane hrane. Mislim da postoji jak razlog zbog kojeg korporacije se tako snažno bore protiv obeležavanja genetski modifikovane hrane. Nije reč samo o izboru potrošača. Bez označavanja ne može se ući u trag genu iz genetski modifikovane hrane, koji je opasan po zdravlje. Na primjer, ako ste majka i bebu hranite infant formulom, a na njoj ne postoji oznaka za genetski modifikovanu hranu, recimo genetski modifikovanu soju, a vaša beba dobije toksičnu ili alergijsku reakciju, vi nećete posumnjati da je reč o genetskom inženjeringu, jer to nije naznačeno na etiketi. Međutim, u slučaju da je obeleženo, možete da dovedete to u vezu sa reakcijom deteta. Odlazite kod lekara, lekar će zabeležiti koji je proizvod izazvao alergiju i tako možete da uđete u trag. I jednom kada se stvori ta baza podataka, kompanije podležu krivičnoj odgovornosti. Zbog toga se kompanije protive označavanju genetski modifikovane hrane, ne toliko zbog izbora potrošača, već zbog činjenice da etikete predstavljaju ključ da se uđe u trag genetski modifikovanim proizvodima i zdravstvenim problemima koji izazivaju. Onda se mogu građani pozvati na odgovornost kompanije koja proizvodi takvu hranu. Gerber hrana za bebe uskoro će biti genetski modifikovana i slobodna. Najveći proizvođači hrane beba u SAD-u su snabdevači koji koriste genetski inženjering za dobijanje svojih proizvoda od kukuruza i soje. Evropska komisija i japanska vlada suspendovali su odobrenje biti kukuruza kao posljedicu toga. Japanci su ozbiljno zabrinuti zbog efekta genetski modifikovane hrane. Japanski predstavnik trgovačke komore je izjavio da će posmatrati razvoj američke dece u sljedećih 10 godina. Monsanto neće morati da garantuje za bezbednost biotehnološke hrane. U našem interesu je da što više prodamo. Osiguravanje njene bezbednosti je posao Agencije za bezbednost hrane, napisana u New York Timesu 25. oktobra 1998. U cilju proglašenja te hrane zdravom, biotehnološka industrija izjavljuje da će povećati prinose. Napredak u biotehnologiji pomoći će nam da proizvedemo više hrane na parcelama koje se već obrađuju, kao i onima koje su nepodesne za obradu. Agencija za zaštitu okoline. Monsanto je podneo zahtjev za regulisanje zakonskih odredbi i Saveznom savetu za poljoprivredu i Agenciji za zaštitu životne sredine za Roundup soju, koja je prva velika konvencionalna kultura. Nisu uzeli u obzir rutinske faktore, sušu, bolesti biljaka. 2000. je tim naučnika na Univerzitetu Arkansas dokumentovo smanjenje veličine sistema korena. Zbog suše rod je niži za 25% i tih 25% sveći se na nekoliko rukohvata. U svakom delu sveta to je veoma veliki uticaj ove kompanije. A drugo, nedostatak u regulacionim odredbama otkriva nam da se niko nije potrudio da otkrije uticaj prskanja soje Roundup herbicidom. Sposobnost soje da ugrađuje azot jedan je od najznačajnijih pogodnosti za okolinu, jer soja spada u mahunarke, baš kao i grašak. Baštu nije potrebno đubriti azotnim đubrivima kada uzgajate pasulj ili soju. Sada znamo da moramo to da proučavamo jer seljaci imaju problema u nekim poljima koja su zasađena Roundup sojom.
so you don't have to put nitrogen fertilizer in your garden when you're growing peas or soybeans. And we're only now starting to Usevi study su bili this užasni. because farmers Farmeri have nisu mogli da observed objasne problems zašto in je some fields jedan od with najvećih Roundup Ready soybeans. I mean, they just prijetnji did dolazi od terrible super pšenice. and couldn't explain why. Pa eto zašto. Pšenica je postala otporna na Roundup herbicid. One of the biggest threats to yield comes from superweeds, weeds that have become resistant to 2003. godine herbicides Mary like Tales Roundup. pšenica zasejana je u 21 državi. In 2003, Sada su seljaci morali da Maris koriste Dale, opasne a superweed, hemikalije kao što je spread into 24D, 21 states. sličan Now farmers herbicid za have to use pomoranđu, dangerous a za koji je chemicals such as dokazano da uzrokuje 2,4-D, poremećaje which is kod similar to novorođenčadi. Agent Orange and has been proven to cause birth defects. I sada Instead imate of situaciju spraying da umjesto da less, prskate they are manje, spraying morate da more. prskate sve više. Ali kako je vlada uopšte odobrila tu But how kontroverznu did this tehnologiju na controversial prvom new mestu? technology get approved by the government in the first place? Na kraju mandata prve Bushove administracije, Dan Quayle, neki ga zovu savjetnik, rekao je umjesto da sprečavamo bespotrebnim regulativama, biotek proizvode će vlada nadzirati kao i sve ostale. Ono što je Dan Quayle zagovarao jeste da neće biti posebne regulative za tu vrstu hrane, što je veoma razbestalo naučnike u Agenciji za zaštitu poljoprivrede. Rekli su da treba da se testira ta hrana, može biti toksična i može da izazove alergiju. Postupak genetskog inženjeringa, tehnika invazije na ćelije može smanjiti nivo hranjivih materija. Kod laboratorijskih životinja ta tehnika dovodi do imunoloških problema. Sve te stvari treba ispitati, njihov utjecaj na okolinu, istražiti. Ali savjetnik Dan Quayle kaže: nema načina, mi želimo da budemo prvi u svetu koji će tu hranu izneti na tržište. I šta će uraditi? Preneći odgovornost na komisiju koja je odgovorna za sprovođenje politike u oblasti hrane, na čovjeka Michaela Taylora, izaslanika komisije za poljoprivredu. Mike Taylor radio je kao viši savjetnik Monsanto kompanije. On je odobrio industrijsku regulativu, što zapravo znači da ne postoji regulativa. I naravno, on odobrava tu regulacijnu politiku kako bi postala zvanična politika u zemlji od 2002. godine. Zaposleni u Monsanto kompaniju kao i u vladi su praktično isti ljudi. Navešću vam samo jedan primjer. Iako je na ovoj listi bezbroj imena, jedna od osoba koja se ističe u Vegasu je Linda Fisher. Linda Fisher je u proteklih 7 godina bila potpredsjednik Monsanto korporacije. Trenutno je zamjenik ministra Agencije za zaštitu životne sredine. Također je zamjenik i u administraciji Georgea Busha starijeg. Pre toga bila je u Agenciji za zaštitu životne sredine, odlazila je i vraćala se na funkciju nekoliko puta, ukupno 3. I tako se lista nastavlja i nastavlja u Denzel, Washingtonu. Pisao sam pismo pravobraniocu Washingtonske administracije Johnnyju. Zamolio sam ga za pomoć. U pismu sam zamolio pomoć vezano za monumentalnu krizu sa Monsanto kompanijom, sa kojom su seljaci bili suočeni i još uvijek se suočavaju. Njegov odgovor glasio je da nije u nadležnosti njegove politike da se uključe u privatne parnice. I tada sam saznao da je D. Ashcroft podneo izveštaj Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država o sličnom slučaju o patentima o kojem se moglo čuti u oktobru i o kojem je trebalo da se raspravlja. On je, vidite, platio, taj Ashcroft, on je vrbovao Vrhovni sud da odobri te nove patente, da zaštiti korporacije u čijem su vlasništvu patenti. Pored toga saznao sam da je gospodin Ashton primio najveću sumu za svoju kampanju 2000. godine, da bude ponovo izabran u senat kao predstavnik Monsanto kompanije. Tako da je gospodin Ashcroft bio pod utjecajem novca. Biotehnologija iduće godine naći će podršku unutar Bele kuće, bez obzira koji kandidat pobedi na novembarskim izborima.
to je napisano u Monsanto Biltenu 6. oktobra 2000. Sada kompanije testiraju same sebe i o svojim pronalascima izveštavaju vladu. Ovo se zasniva na dobrovoljnoj osnovi. Ako budemo postavljali direktna pitanja, ta tehnologija bi mogla se zaustavi u narednih 50 ili 100 godina, ali upravo suprotno se desilo u Americi. Genetski modifikovana uljana repica, kukuruz, pamuk, soja, koje nisu postojali 1980. uzgajani su na 3000 i na 3.700.000 ari 96. a taj broj porastao je na 1 milijardu ari do 2003. godine. 1995. godine Meksiko je zabranio uzgoj genetski modifikovanog kukuruza da bi zaštitio svoje poljoprivredno nasleđe. U Meksiku postoje 200 kukuruza. Neke vrste su se adaptirale na veoma vlažne uslove, neke na suve, a neke od njih su postale otporne na određene štetočine. Neke vrste imaju poseban ukus. Neke su namenjene za pripremanje kokica. Smislili su ih još Asteci. Druge vrste pogodne su za pripremanje kvasca, neke su se koriste kao stočna hrana. Dakle, postoji velika raznolikost kukuruza u Meksiku. Pre više hiljada godina ljudi su živjeli u ovoj zemlji i počeli da udomaćuju kukuruz. Tako je razvijena prisna veza između biljaka i ljudi. Kukuruz nije samo deo prehrambene ponude u Meksiku, već deo meksičke kulture. Corn is not only their food supply, it is also part of the culture. U planinama Paliskoa seljaci namerno svoja kukuruzna polja zasejavaju u neposrednoj blizini područja gdje raste divlji kukuruz. Razlog za to je što na taj način prenošenjem zrna iz divljeg polja u ono koje se obrađuju, kukuruz razvija otpornost na štetočine. Mi ne znamo koje od ta dva će se sačuvati i zato je potrebno da sve zaštitimo. Najveća raznolikost usjeva nalazi se u takozvanim land recess područjima, odnosno malim parcelama. Ovo su biljke koje sitni farmeri u svim delovima sveta gaje na veoma malim parcelama. Oni uzgajaju te kulture za određene klimatske uslove. Da li će to biti mraz, suša ili nešto drugo. Zato je jako bitno da mi za komercijalnu proizvodnju hrane očuvamo ove male parcele. The 1970 corn blight in the United States destroyed millions of acres of corn. 1970. kukuruzna kuga je uništila milione ari zasenih kukuruzom. Sjedinjene države su imale sreću da nađu vrstu kukuruza sa malih posjeda u Meksiku i da ponovo zasiju svoje oranice. 2000. godine dr. Capello je otkrio genetski modifikovani kukuruz u ovom udaljenom meksičkom kraju. Meksički farmeri su kupili pakovanje kukuruza u neoznačenom pakovanju od američke firme za genetski modifikovani kukuruz. Našli su tu namirnicu u lokalnoj državnoj prodavnici. Zasijali su jedan deo za lične potrebe. Kao što već čine hiljadama godina, nešto kukuruza su pojeli, a nešto posadili. Vidite, farmeri ne prave razliku između semena i ploda iz prostog razloga što žitarice predstavljaju za njih seme. One posuduju embrion, u sebe nose bebu i ako ih posadite u zemljište, oni će roditi. Genetski modifikovani proizvod se ukrstio sa kukuruzom na toj maloj parceli i tako je zagađen genetski kod domaćeg kukuruza. Ovaj kukuruz je jestiv, jede se u celom Meksiku. I niste znali za posljedice? Pa to je za ishranu ljudi, kako da može da bude loše? Meksikancima je jeftinije da kupe uvezeni kukuruz iz Sjedinjenih država nego da ga sami uzgajaju. To je zato što se američka proizvodnja kukuruza obavlja putem naplate poreza za razliku od meksičke. I pored toga, Meksikanci radije uzgajaju svoje raznolike vrste kukuruza. Sada kupujemo američko seme jer za nas je to ušteda, jedemo naš kukuruz, mada to nije ekonomično, ali jedemo ga zato što je boljeg ukusa od američkog.
económico, pues no tenemos que correr a la Conasupo a comprarlo. ¿no? Sin embargo, estamos comiendo, según nosotros estamos comiendo lo mejor, porque es un maíz que es. I to što ovdje radite značajno je za ceo svet, zar ne? Es un trabajo que reditúa, pero para el mundo. Da, naravno da je značajno. Farmeri se pitaju da li će, ako postoje transgenetski materijal u njihovom kukuruzu, doživjeti istu sudbinu svojih kanadskih kolega. Hoće li multinacionalne kompanije da dođu i da zatraže da im se plati zbog prisustva tog gena? Godine 2001. dr. Gepelo je napisao rad koji je štampan u naučnom časopisu Priroda. U njemu je otkrio kontaminaciju koja dolazi od genetske modifikacije. Od početka smo na to gledali veoma ozbiljno. Osim studija, sakupili smo uzorke i poslali ih na razna mesta. Prvo smo pokušali da reprodukujemo rezultate koje je dr. Gepelo objavio, a sada već idemo korak dalje, pokušavamo da identifikujemo ceo problem. To je potencijalno osjetljivo pitanje. Mi ni na koji način nismo htjeli da ugrozimo naše genetsko nasleđe i to je prvo što ne želimo da uradimo. A da li će ova pojava imati neke druge posljedice, to je već stvar rasprave. Ali činjenica je ova, taj strani materijal nije trebalo da se nađe u našem kukuruzu i to je sada za nas veliki problem. Šta se dešava kada u ove krajeve zasijete jedan jedini genotip u industrijske useve, koji će onda svom potomstvu preneti te gene? Dešava se to da faktički istisnete tu vrstu kukuruza iz postojanja. Na duže staze se to predstavlja kao nešto što ugrožava bezbednost u ishrani. I ne samo za ljude koji tu žive, nego je to opasnost i za nas, za prehrambenu industriju u cjelini. Ako ne dobijemo pristup tom genetskom materijalu, suočit ćemo se sa problemima koje nećemo biti u stanju da razrešimo. Nije samo genetski modifikovani kukuruz pokrenuo pitanje patentiranja u Meksiku. Trenutan tradicionalni međunarodni sistem patentiranja ne štiti na bilo koji način znanja koje se prenosi sa kolena na koleno. Upravo zato se u Meksiku pojavilo nekoliko problema. Dobio sam 3-4 molbe za patentiranje pravljenja tortilja, kao da je to sada nešto novo, kao da je neko izumeo tortilju. A vidite, tortilja postoji već 3 ili 5 hiljada godina, ne znam tačno koliko. Pre svega, neki ljudi će reći, i mislim da imaju pravo, da li uopšte treba patentirati život? Čovečanstvo tu raspravu uopšte nije organizovalo i pokrenulo kako treba. A to je upravo nešto što, kao čovečanstvo, moramo da obavimo. Humanity as a species hasn't done properly, and it is a sort of pending homework, something we need to do. Do 2003. godine Sjedinjene države su prodale milione funti genetski modifikovanog kukuruza Meksiku za jeftiniji novac nego što je potrebno da se kukuruz uzgaja. Širom sveta počeo je da jača otpor uvozu američkih genetski modifikovanih useva.
Around the world, resistance was mounting against Gubitak the na US izvozu kukuruza u export of Europu genetically godišnje modified iznosi crops. $300 miliona. To je još više zakomplikovalo poljoprivrednu krizu u Severnoj Americi. The loss of corn exports to Europe is worth around $300 million a year. This has only compounded the farm crisis in North America. S jedne strane naftna industrija i industrija đubriva, industrija semena, hemijska i mašinska industrija, tako da se farmer bukvalno nalazi u središtu procesa prerade. Na drugoj strani su prerađivači, industrija pakovanja, restorani i tako dalje. I u tom lancu svaka karika, sa izuzetkom karike uzgoja, dospeva pod dominaciju sve manjeg broja korporacija koje se sve više uvećavaju. Te ogromne kompanije, koje imaju veoma male konkurente, u stanju su da izvuku ogromne prihode i profit iz tog lanca, a da ostave veoma malo za farmerske porodice. A i to što farmeri zarade veoma brzo im je oteto od strane hemijske industrije, industrije đubriva i semena. Te kompanije imaju ogromno tržište. Farmeri nisu ti koji zarađuju novac. Na te dve strane među kojima se oni nalaze pravi se novac, ali sami farmeri ne zarađuju. Kada plaćate $1,50 za veknu hleba, to je novac odlazi u ruke maloprodaje. Te kompanije prave $10 milijardi svake godine. Isto radi i mlin koji melje brašno. To isto radi industrija žitarice koja seje seme. Dok sve to dođe do farmera, njemu ostaje 25 centi. Na te cente dolaze moćni dobavljači koji vas snabdevaju i uzimaju i to malo novca iz džepova poljoprivrednika. Proučavam ekonomske prednosti biti kukuruza. Zvanična američka statistika pokazuje da proizvodnja jednog snopa kukuruza košta farmere $3,20. Vraća im se $2,20 neto prihoda. To znači da na svakom snopu izgube $1, pa se automatski postavlja pitanje kako uopšte mogu da proizvode sa takvim gubitkom koji prodaju po snopu, a gaje recimo 140 snopova kukuruza. To znači da gube $140, pa je pitanje kako opstaju. Odgovor je taj da opstaju zbog dotacija američke vlade. Vladinim dotacijama izdržavaju se najzastupljenije kulture, kukuruz, pšenica, pamuk i sojino seme. Upravo je te kulture industrija uzela da budu prve genetski modifikovane vrste. Tako da ako ste recimo u poljoprivrednoj proizvodnji snabdevač poljoprivrednika, posebno ako snabdevate se skupljim proizvodima, imate veliku utehu upravo to što bez obzira koliko je razlika u troškovima proizvodnje i onoga što ćete zaraditi od tržišta, vlada je uvek tu da nadomesti gubitak. Godine 2002. predsjednik Bush je potpisao jednu od najvećih vladinih dotacija. Iako u uredbi nije napisano da je za genetski modifikovano seme upravo uredba namenjena, to je jedna od stvari koja održava interesovanje farmera za tako skupu proizvodnju hrane. Kao posljedica toga, svi poreznici u Americi plaćaju ličan porez za biotehnološku poljoprivrednu industriju. Sjedinjene države vladinim donacijama podržavaju svoje useve. Evropa, međutim, podržava svoje farmere. Kanada i Meksiko nemaju vladine dotacije ni za useve, a ni za farmere. Farmeri koji sada proizvode useve jasno gube na proizvodnji, cene su daleko ispod troškova proizvodnje. U većini poljoprivrednih porodica sa tim se bore tako što jedan ili oba supružnika nađu posao van poljoprivrede. Ironično je da od tih prihoda plaćaju za troškove proizvodnje useva. Tako da u mnogim porodicama imate slučaj da jedan ili oba supružnika svojim novcem plaćaju Monsanto hemijsku kompaniju i druge poljoprivredne grane industrije. Kada pitate poljoprivrednike šta je glavna veština uzgoja kultura, reći će vam da je to marketing, da je to što bolje korištenje programa vlade, kao da je to i dobar odnos sa bankarom i sa svim osobama od kojih zakupljujete zemlju i dobro staranje o opremi koju koristite. Dakle, to su njihove veštine, a ne da razumeju biologiju njihovog zemljišta ili procesa proizvodnja hrane. To su tradicionalne veštine, ali vidite, biti farmer danas u Americi potpuno se promenilo u odnosu na prošla vremena.
Veštine farmera sada su razdvojene od biološkog procesa proizvodnje, koji nazivamo prehrambenom industrijom. The skill set of farmers has become divorced from the managing of this biological process which we call food production. U ruralnoj Americi ljudi vrednuju zajednicu, susjede, prijateljstvo, ali kako se farme uvećavaju, postaju homogenije i sve više potpadaju pod kontrolu glavnog grada. Proces upravljanja se seli u velike gradove i tako se stvaraju više instance koje kontrolišu farme i farmere. U toku je erozija bogatstva zajednice koja deli zemlju i mnogo što se još gubi kao posljedica toga. A lot of things get sort of lost as a result of that. Moja porodica preživljava živi pakao od kada je sve ovo započelo. Siguran sam da je to dovelo mog oca do nedavnog srčanog udara. Moj otac je fizički i emotivno razoren zbog svega ovoga. Teško je posmatrati kako vam uništavaju reputaciju i to zbog nečega što niste počinili. Verujem i da patentiranje semena, onoga što se proizvodi u zemlji, kao što je ovdje slučaj sa semenom soje, što se niti može kontrolisati niti držati odvojeno na farmama, nije ništa drugo nego čista ludorija. Oktobra 2002. Monsanto je povukao optužnicu protiv porodice Nelson. Nelsonovima nije dopušteno da govore o optužnici. Ljudi koji rade u prehrambenoj industriji pokušavaju da nas ubede u to da je nekih 60% prehrambenih proizvoda genetski modifikovano, pa zato treba da zaboravimo na otpor, pošto je odupiranje beskorisno. To je totalna besmislica. Većina naših namirnica, žitarica, voća i povrća nije genetski modifikovana. Ogromna većina namirnica koje jedemo nije nastala genetskim inženjeringom. Trenutno je verovatno najveći problem borba oko genetski modifikovanih žitarica. Čak i neki farmeri koji su isprva mislili da će im se dopasti genetski modifikovana kanola, usprotivili su se genetski modifikovanim žitaricama. Kanadski odbor za žitarice zasedao je sa Greenpeace organizacijom, Koalicijom za zdravlje i čitavom lepezom farmerskih organizacija. Na konferenciji za novinare su pročitali pismo kanadskom premijeru u kome su rekli da ne žele genetski modifikovane žitarice. Pismo je potpisalo 200 organizacija. Za nas u Severnoj Dakoti su vrlo ozbiljna stvar te genetski modifikovane žitarice. Zasejeno je 124 ari sa genetski modifikovanim žitaricama na oranicama koje služe za istraživanja. Nemamo pojma gde su te oranice, pošto se to čuva kao poverljiva informacija. To znači da već sada postoji potencijal da se takvim semenom zaraze mnogi usjevi. Ako kombajn ode da obradi oranicu sa genetski modifikovanim usjevima, a zatim pređe na genetski nemodifikovane usjeve, potencijal za zarazu je veoma veliki. I posljedica će jednostavno biti da ćemo izgubiti tržište. Monsanto je rekao našem zakonodavstvu u Dakoti da ako budu morali da stave moratorijum na te žitarice, onda će morati da povuku sav novac koji su uložili u istraživanja u našoj državi i u naše univerzitete. Ja sam, priznajem, bio veoma srećan kada sam to čuo. I rekli su još da će podići optužnicu protiv države Severna Dakota za antikomercijalno ponašanje. Na taj način su pokušali da nam nametnu i našoj državi da nametnu da prodaje njihove proizvode. U prošlosti su postojale institucije koje su farmerima davale objektivne informacije o novim tehnologijama. Univerziteti su odigrali važnu ulogu 70. godina kada su počeli da postavljaju važna pitanja. Ubrzo je postalo očigledno da ne žele da univerziteti postavljaju više pitanja, pa je došao veliki priliv novca od prehrambene industrije. To je dovelo do stvaranja raznih studija na univerzitetima koje su išle na ruku industriji.
And that led to Stvoren je publicitet u kome se sada promoviše nova tehnologija proizvodnje hrane. and publicity that was simply promotional of the technologies. Uopšte u našem obrazovnom sistemu, institucijama, kao i u Ministarstvu poljoprivrede postoji malo tolerancije prema onima koji istraživanjima stavljaju izazove pred konvencionalnu mudrost. For people doing research that directly challenges the conventional wisdom. Potpuno je suludo, nedavni test koji smo uradili u razvoju ubačenog genetskog materijala u kukuruz dobio je samo $2.000. Uporedite to sa $25 miliona koji stižu svake godine na koledž gde ja radim. A taj moj projekat je jedini takve vrste u zemlji, barem koliko je meni poznato. And that is the only piece of work that I know is actually happening. Biotehnološka industrija je žestoko napala naučnike koji istražuju bezbednost i posljedice genetski modifikovanih useva. Poštovani naučnik dr. Puštaj, koji je 2 dana sa nama razgovarao o svojim istraživanjima, postavio je pitanja o urušavanju imunog sistema kod eksperimentalnih pacova koji su jeli genetski modifikovani krompir. Kornelijski istraživač John Lewis je otkrio da 40% gusenica kraljevskog leptira, koje je hranio biti kukuruznim polenom u laboratoriji, nenadano je uginulo. Biotehnološka industrija se narugala njegovim nalazima. Članak doktora Gappela je izazvao mnoge polemike. Biotehnološki entuzijasti su odmah ustali protiv njegovog napisa. Biologija je grana nauke u kojoj se dosta istraživalo, ali zbog pojave ove tehnologije vidim da dolazi do sužavanja i umanjenja istraživanja koja se koncentrišu na podršku novoj tehnologiji. Ja želim da se borim protiv toga. Kao što gubimo genetsku, isto tako gubimo i intelektualnu raznolikost koja će biti veoma, veoma potrebna u budućnosti. Trenutni trend u Americi kaže da je trenutna biotehnologija znak napretka. Ne postoji ohrabrenje za mlade naučnike da povedu istraživanja koja bi dovela u pitanje taj osnovni sud. Kontrola korporacije na polju genetskog istraživanja nije ograničena samo na poljoprivredu. Dopustili su da se patentira jedan od gena koji izaziva rak dojke. Mnogi istraživači koji tragaju za lekom za rak dojke više nisu imali prava da koriste taj gen za svoje istraživanja i zato što je jedna kompanija patentirala taj gen, ona naplaćuje veliku sumu. Predstavnici farmaceutske industrije su zašli po univerzitetima i laboratorijama i tužili su ustanove i istraživače koji su koristili gen kojeg su oni vlasnici. To je valjda primjer najvećeg zadiranja privatnog u ono što je društveno, što svima nama pripada, o čemu svi treba da znamo. Možete samo da zamislite kakve nas sve ekonomske posljedice čekaju u veoma skorije vreme. Kako biotehnološka industrija osvaja naš intelektualni nivo, a genetski inženjering naš ćelijski nivo, multinacionalne korporacije zauzimaju kontrolu nad snabdevanjem životnim namirnicama. Multinational corporations are taking over worldwide by consolidating our food supply. Novi program kompanije stvorit će od nje svetskog lidera u globalnoj svetskoj proizvodnji hrane. Mera je veoma bitna u ovome. Kao što je program pokazao, to će povećati efikasnost i brzinu. Prosječan građanin zaista ne shvata brzinu i razmere konsolidacije koja se odigrava u sistemu poljoprivrede i prehrambene industrije. Daću vam samo ovaj primjer. 80% mesnih prerađevina od junećeg mesa sada je u rukama samo 4 kompanije. U industriji semena, koju koriste naši farmeri za svoja gazdinstva, samo 4 velike grupe kompanija ih snabdeva. Ono što još više zabrinjava je da takva vrsta koncentracije se u posljednjoj deceniji primećuje i u maloprodaji. Procene nam kazuju da će u narednih 10 godina celokupno snabdevanje životnim namirnicama u svetu biti u rukama samo 6 grupa maloprodajnih objekata, od kojih će samo jedna grupa biti američka, a to je Walmart. To znači da ćemo sve manje imati izbora oko hrane koja će se nalaziti na našim gondolama. Prodavat će se ono što neki brokeri iz neke konsolidovane kompanije odluče da bude na tržištu i to će toj kompaniji donositi ogroman profit.
Jedna od odlika biotehnologije je da nije ništa učinila za američke potrošače. Ne postoji ništa čime su uvećali hranjivu moć namirnica, ama baš ništa. Kako će onda prodati Amerikancima tu tehnologiju? I onda su došli na ideju da proture biotehnologiju kao način da se navodno ishrani svet koji umire od gladi. Očekuje se da će svetska populacija biti uvećana za 2 milijarde ljudi u narednih 30 godina. Biotehnologija će možda naći načina da obezbedi dovoljno hrane da... Jedan glavni problem sa tim je da razlog zbog kog je 800 miliona ljudi u svetu gladno, a to je tragična činjenica, nema nikakve veze sa količinom hrane u svetu. Većina ljudi koji su gladni su nekadašnji farmeri koji su propali zbog nacionalnih banaka i Međunarodnog monetarnog fonda koji je davao ogromne zajmove njihovim zemljama. Njihove zemlje više nisu mogle da dotiraju poljoprivredu, morale su da uzgajaju skupe useve za izvoz u zemlje razvijenog sveta da otplate zajmove. Tako su te zemlje šutnule 100 miliona farmera sa njihovih poseda. Onda su ti ljudi dospeli u velike gradske centre i šta se sada dešava? Novca nemaju, više ne uzgajaju hranu za svoje potrebe i nalaze se u žestokoj konkurenciji za retka radna mesta u industrijskim centrima. Više nisu nezavisni u pogledu ishrane, već su postali zavisni. Jedna novinarka, ekonomista, dobila je Pulitzerovu nagradu nakon što je 10 godina pisala jedno te istu, da problem umiranja od gladi nije u proizvodnji, već u dostupnosti hrane. Problem je ko je vlasnik hrane, a ne ko proizvodi hranu. Šta više, proizvodimo previše namirnica, čak u tolikoj meri da farmeri ne mogu da pokriju troškove proizvodnje. Imamo ogromne dotacije od vlade i 800 miliona neuhranjenih ljudi u svetu gde farmeri ne mogu da pokriju svoje troškove. Razvijene zemlje su dotirale svoje useve i time urušile tržište zemalja u razvoju. Godine 1994. a bilo je badnje veče, rekli smo da ćemo povesti rat o stvaranju međunarodnog zakona o patentiranju. Taj zakon pokrenule su naravno Sjedinjene Američke Države. I evo šta se krije iza toga. Ako odete u zemlju trećeg sveta i patentirate neku njihovu biljku ili drvo, onda Sjedinjene Države mogu da zahtevaju od tih zemalja, iako su biljke poreklom odatle, da niko ne može da ih koristi dok ne plati za korištenje patenta. Da bi to ostvarili, moraju da harmonizuju zakone o patentima u celom svetu. To je u stvari velika nagrada za ogromne korporacije. Ne samo da im je stalo da kontrolišu američko tržište, već im je stalo da prenesu svoje biljke i na tržište trećeg sveta i da ga kontrolišu. I to im je za sada veliki finansijski mamac. Generalna percepcija u Latinskoj Americi i Meksiku, a mislim i u mnogim delovima sveta, je to da je novi međunarodni sistem jedinica u mnogome doneo korist Americi, ali ne i većini nerazvijenih zemalja u svetu. To je naš veliki problem, zato što ne postoji mnogo političkih alternativa, što može da dovede do despotskog načina vladavine, za koji mislim da neće doneti mnogo progresa zemljama u Aziji, Africi i Latinskoj Americi. Potrebno je imati saosećanja prema ljudima u svijetu koji imaju manje. Otpor globalizacije dolazi zbog shvatanja nekih ljudi da velike korporacije žele da ovladaju svetom i zarađuju veliki novac. Međutim, te korporacije s druge strane ne žele da snose odgovornost ako nešto krene kako ne valja. Jedna od najvećih ironija u biotehnologiji je njihova tvrdnja da će nahraniti svet. Ta industrija je stvorila novu tehnologiju koja se zove tehnologija Terminator. Stvorili su samoubilački gen. Kada se taj gen jednom zaseje, nakon zagađivanja, on počini samoubistvo. Tako seme ne može više da se koristi pošto je sterilno i ne može se upotrebiti za sledeću žetvu. Postoji 15 patenata samoubilačkih gena biotehnoloških kompanija. Da li možete da zamislite šta će se dogoditi ako taj samoubilački gen zarazi useve širom celog sveta?
Suvlasnik patenta o genu terminatoru je vlada Sjedinjenih Američkih Država. Farmeri su pre nekoliko godina zapitali da li će ove nove tehnologije da istisnu postojeće vrste biljaka. Stručnjaci su odgovorili, ne, neće se to dogoditi. Onda se za nekoliko godina to počelo dešavati, pa su nam rekli, nažalost dešava se, ali imamo novu tehnologiju koja će to da spreči. I sada se postavlja samo pitanje šta će biti nova tehnologija terminatora. Također su smislili novo seme koje farmer mora da prska herbicidima određene kompanije. U protivnom seme neće klijati niti će rasti. Postoje slučajevi gde jednostavno razliku ne primećujete. U oba polja su usevi zeleni, ali se biljke menjaju iznutra, a kada ta monokultura doživi krah, onda će nastati velika poljoprivredna katastrofa. Monoculture breaks down, it's going to be very massive. Kako nam se bliži budućnost, šta ćemo moći da kupujemo u prodavnicama? Hiljade polja služi za testiranje novih oblika genetski modifikovane hrane u Sjedinjenim Državama. 2002. godine Ministarstvo poljoprivrede je osudilo 50 miliona funti soje koja sadrži genetski modifikovani kukuruz proizveden zarad stvaranja vakcina. Ja se najviše sekiram zbog toga što verujemo da će u budućnosti biotehnologija rešiti problem ishrane i sve će navodno biti u redu. Doživet ćemo međutim strašan šok. Biotehnološka industrija naravno da nije samo zainteresovana za genetski inženjering u poljoprivredi. Vidimo da pokušavaju da rašire svoj uticaj u sve sfere živog sveta. Naša vlada trenutno razmatra mogućnost da odobri genetski inženjering ribe i svega drugoga što živi u okeanima. Procenjuje se da ako bi se pustilo samo 60 genetski modifikovanih salmona, cijela ta riblja populacija bi izumrla za samo 40 generacija. Genetski inženjering stoke i živine, kao i genetski inženjering insekata i drveća, industrijski mentalitet je promenio biologiju naše hrane, ali nešto se desilo na njihovom putu za budućnost. Ljudi su počeli da razmišljaju o posljedicama po sistem ishrane. Zaključili su da hoće drugčiju budućnost i drugčiji odnos prema hrani, prema životnoj sredini i prema našem organizmu. Šta će promeniti američki sistem ishrane da bi poljoprivreda mogla da se održi i da se poboljša kvalitet hrane i očuva životna sredina? Trend u stvaranju samoodržive poljoprivrede je da se koriste resursi lokalne ekologije i da se recikliraju unutar sistema, umjesto da ih uzimamo iz drugih sistema i da te resurse ubacujemo u poljoprivredu. Trebalo bi da se oslanjamo na solarnu energiju kao gorivo, baš kao što radi priroda, umjesto da zavisimo od uvoza nafte i njenih derivata. Pre jednog veka ljudi su kupovali hranu koja je proizvedena lokalno. Sada hrana u prosjeku putuje 15.000 milja do prodavnica. Jabuke su nekada rasle u celoj Americi, a danas se uvoze iz Kine. To zahteva veći trošak za naftu i povećava našu zavisnost od drugih zemalja. Hrana sa ove farme u prosjeku putuje 15.000 milja. Pre 10 godina počeli smo projekat održavanja naše zajednice, tako što nakon žetve ostavimo korpu našeg semena za susede. Svako je od nas to radio i kao rezultat imamo veliku raznolikost kultura na našim poljima.
Vidjet ćete i na ovoj farmi da svako polje sadrži mnogo različitih biljaka. Mi imamo ovdje voće, orašaste plodove, citrične plodove, grožđe, sirovo povrće, paradajz, patliđan, kukuruz. Organsko uzgajanje može da potraje i 25 godina zato što je to način uzgoja u kome razmišljate o odnosu čoveka prema poljoprivredi. Primarna stvar u tome je da najviše mislite na to da proizvedete dobru hranu, da znate kakvog je karaktera i da znate kakav je kvalitet te hrane, da znate da je zdrava i da u to ne sumnjate, da je to hrana koju možete da date svojoj deci. Tako da smo tražili sistem koji je raznolik i dobar za zdravlje i samoodrživ. Moramo da poštujemo logiku u prirodi. Ljudi su milenijumima razvijali razne vrste biljaka. Ovo što vidite ovdje je delo hiljada generacija pre nas koje su prvo posijale recimo crni luk, a potom su našle načina da ga uvećaju. I to je nešto što niko ne može da kaže da je njegovo lično vlasništvo. Potrošači su platili $1 milijardu za organsku ishranu 1990. godine. 13 milijardi dolara za organsku ishranu 2003. godine. 1990. američka vlada je pokušala da propiše standarde u organskoj proizvodnji hrane. Nakon nekoliko godina rada na tome otkriveno je da će zakonodavstvo dopustiti radijaciju, korišćenje otpadaka i genetski modifikovane organizme. Vlada je dobila jedan od najvećih protesta potrošača u svojoj istoriji. 275.000 užasnutih američkih građana je pisalo Ministarstvu poljoprivrede i zatražilo da standardi budu čisti. Potrošači su na kraju pobedili. Suština mog prelaska na organski uzgoj nije toliko ekonomske koliko zdravstvene prirode. Cilj mi je da zaštitim moje i zdravlje moje porodice, kao i moje komšije. Ako sam ja gospodar mog života, to znači da sam odgovoran za ono što se dešava izvan mog dvorišta. Odsek za organski uzgoj u našoj državi, Saskatchewan u Kanadi, donelo je odluku da je organski uzgoj prava alternativa za krizu koja vlada u poljoprivredi. U genetskom inženjeringu je došlo do revolucije, ali pojavila se i kontrarevolucija. Ljudi ponovo kupuju sveže voće i povrće koje uzgajaju lokalni farmeri. Tržište američkih farmera skočilo je za 79% u periodu od 1994. do 2002. Organski uzgoj, farmersko tržište i poljoprivreda koju vode lokalne zajednice samo su 3 alternative industrijskoj proizvodnji hrane. Južna Dakota, Nebraska i 8 drugih država doneli su ustavne amandmane, to jest zakonodavne uredbe kojima je zabranjena poljoprivredna proizvodnja koja nije u rukama porodičnih gazdinstava. Kada nam je kompanija rekla da građani Nebraske nemaju pravo da donesu takav zakon, pošto je korporacija vlasnica poljoprivrednog zemljišta, Vrhovni sud Nebraske je rekao da je naše osnovno pravo da možemo u naš ustav da napišemo šta god mi želimo, jer to je upravo suština američkog demokratskog sistema. Problem je da potrošači ne mogu da reaguju ako nemaju odgovarajuću informaciju. Ono što možemo da učinimo je da dobavimo što više informacija i da ih damo u javnost, u ruke potrošačima, tako da ljudi mogu da imaju pravo na svoj izbor. Pošto je sistem ishrane fluidan, brzo se menja i na osnovu javnog mnijenja. Ako genetski modifikovana hrana nije označena na pakovanju, kako će potrošači da odaberu šta će se naći na njihovoj trpezi? Naš izbor kada odemo u prodavnicu odlučit će o budućnosti ishrane. Hrana spada među najintimnije stvari koje činimo i ako u toj oblasti nemamo izbora, mislim da je to jedan gadan scenario. Mnogi ljudi u drugim zemljama nikada nisu prihvatili američki model hemijske intenzivne poljoprivrede. Još manje su prihvatili da je to navodna efikasnost u proizvodnji, zato što se koriste 2 avionska proizvođača za ceo svet ili 4 auto proizvođača ili 2 proizvođača softvera i tome slično. Ti ljudi veruju da koliko god efikasnost se dobije na taj način,
Gubi se mnogo na raznolikosti kultura. Da li će doći do ozbiljnih promjena ili izazova načinu na koji se upravlja poljoprivrednim zemljištem i organizacijom poljoprivrede, to mislim da je otvoreno pitanje. Iskreno, ne mislim da će do toga doći, sve dok američka javnost i sami farmeri ne ustanu i ne kažu dosta je bilo. Ne želimo da idemo dalje sa takvim načinom proizvodnje. I think that's an open question, and frankly, I don't think it will happen unless the American public and farmers themselves sort of stand up and say, wait a minute, we just don't want to go any further. Ljudi treba da ustanu i da kažu, mi smo vlada za narod, od naroda i po narodu, a nama kao narodu ne pada na pamet da na takav način pravimo hranu. Na vama je da izaberete.